wake wathi make kimi Thulisile ungabothi uma ukhuluma mntwanami ubhice Siswati nesingisi wathi kubi kuyakululata uliswati uphinze kululate lesiswati sakithi uma ukhuluma Siswati nje khuluma Siswati lento ukuthi ndawufaka Siswati nifake singisi nifake Siswati nifake singisi anivakali uma kusingisi ukhulume singisi nje angisho kuwe Mnguni sonke siyakwenda lokho kodwa nje lolimi lwethu luyalulateka wathi wakwebeva inlabelumbi uma bakhuluma lesingisi bave bafaka Siswati ngathi cha amazibuka abasadi lesiswati wathi awu so ungehlulile lokusho ukuthi singachubeka sifakele singisi nalesiswati ngoba ngamehlula ngekuthi kumbikele lokuthi ngeke phela umlumbi bese ufaka Siswati ngoba kasade sineke sifunze tota imbili letilimi ngiko ke sibhica ngalesinye isikhathi ukhanze ukuthi kumatima kona lokuthi kepha leli gama leli ngidantshintsha ngilibhekise kuphi ngiko ke kunemifakela uma sikhuluma sanibonani ngicela nje kunibingelela nonke ngetigaba tenu nekusho ukuthi mayiloku lesihlangene ngako kuhlabale ngekhathi Big Fish Makhabane mfundisi bathi futhi ngumkhulu kuhlabale ngekhathi kumgcoka kwekuthi sakhe kwethu kude impela ngihlale ngisho namunye loyo sakhela lelive leli ngaphandle kwethu asichamuke netinhlelo letehlukene sakhe lelive indzaba yokuthi sifune kubukela sichwenseke noma silwe sodwa kuthi kwaqalwa ngimi lokhu wena sokwendana asibambaneni Nkosi sibe ngumndeni sibe munye uma senta njalo kude umuntu lo dichwensa yena ukuthi awu kuba liswati uyathi bangcono bale laba bale abathi bangcono bakangwane ngekuthi atiphekela emaswati akatiphekele kwawo siyakubonga nje Makhabane nalabantwana lohlangene nabo ngikubonile lapho ukukhuluma na Bingo kuloku lwangithumile la kona lapho benicocisana khona wathi wena waphuma ka standard 3 wathi angizange sengithi standard 3 uyangivimbela waphinze wathi useZimbabwe wakhanza bagcwele airport bakuhlangabetile wase uyamangala kwekuthi
yebo kona bayakhuluma kodwa ngibeva ngoba bayasheshisa. Wase uthi base bathi ngakusasa uyovela emisakadweni yabo. Wathi awulalanga sokucabanga lesingisi. Uthi kepha lesingisi ngasithini? Awuzange sokuthi lesingisi siyakuvimbela uchubekela phambili. Wathi uma ufika lapha bakhuluma uthi wabamba nje igama linye. Wathi sengiyofela kulo. Kodwa emva kwaloko yona lenzabe ukuthi ngisho neliphepha. Nakhe emaphepha labhalwa boBingo nabo bonke labanye bongaliva bese unika lomunye alifunze bese uyacoca uthi ke uma sengilifunza nanaku ukuthi wo lo mbhalo ukhuluma nganaku. Lengizama kukusho ke bantu abami bashido bantu abami labathi lapha sikhuluma neMaswati. Ushido kapteni walapha kithi eSwatini TV wathi lapha sikhuluma nebantwana beMaswati bakulo lonke lelive lapho athi eMakhabane babambisene naNangu yaStanley batabalanza 20 wemiphimbo lesibe siyivala. Manje le ngaphandle Makhabane kunebantu abami, bantu abakho, bantu abethu, bomnakethu, botsatse wethu labakhubatekile. Umcoka ke kwekuthi kulo 20 wethu sibe nayo indlela yokuthi sitaba nabo laba labakhubatekile. Ngoba phela utathisweni hamba umgama ukhanze ukuthi asikaphelele. Uma siphelele singeMaswati asibambane siphakamisane lo mnye umntwana logcine ka standard 2 noma ungatafika esikolweni ngetizathu letithide kepha uNkulunkulu umuphe naliphimbo langalithengisa lona lokhubatekile singameqi ngetulo sithi utasibambelela lo abesolo ashaya induku yakhafuna indlela noma abesolo afuna kuhanjiswa ngencola yakhe ye-wheelchair utasibambelela. Ngicela kwekuthi Stanley ke basangenile kulomshovu. Ngiyathandaza kwekuthi akabakhohlwa kuko konke lesikwendako asithi uma sikwenda sithi kodwa siphelele yini bakhona bonke ngetigaba tabo ukhona yini longakase avele esikolweni. So lesingisi uma sitasikhuluma la sitamvimbela lo ngoba ngeke eve ukuthi sikhuluma ngani. Athi nje nento yabantu labafundzile banyenti ke bantwana labangakaveli esikolweni ngetizathu letithide noma lotathi uma usikhuluma lesingisi la njengaloku siphakamisa lo msebenzi nje siuphakamisele eMaswati ukhanze ukuthi vele ushiyeka mbamba. Ngicela nje kwekuthi noma ngisho ukuthi sithi uma sikhuluma naMakhabane
washo umfana wathi make labo vele basenhlitweni yami ngoba uma silapha eLuke Commission siphakamisa wona lo msebenzi ukuthi sente eMaswati akhumbule ukuthi lokuhlabela kukhona kulo lonke eLeswati noma ngabe linjani bekakhona amakhabane wasiphakamisa kulo msebenzi bakhona bonothando bakhona bonke bababamba baphakama nabo lokungijabulisako ke emsakatweni wakithi iphimbo lesive eSwatini siyabeva abahlabela sathi uma sibathensa sithi bantu bami ngicela ukuthi nibafake la emsakatweni bathi bangishayela bathi make siyahlabela emsakatweni wakithi kusho lokukhulu la kubo bathi nathi siyingcenye ngecabinet yebantwana asengivalelise la ngisho lokuthi ngiyacela ngithi thoba lokukhulu kubo bonke labangafaka isandla kulomsebenzi kuthi basifake lokunye nathi ngisho nje 100 wemalangeni aphume emakhikini ethu sithi siyanikela makhabane nangu 100 singabe soloku siyofuna abantu bangaphandle ukuthi sisitene bake bedayini lakisi batokucala usitho asitendeleni nje kwethu itolo lokhu besiphakamisa kwekuthi eMaswati akasisite sithengele abantu abethu labaswele tiqatfulo kusukume wona afaka ehhovisi lethu nje sinelibhokisi lapho sijikjela khona iqatfulo kuthi noma ngabe uyahamba uyesitolo ting 200 emalangeni sasa 200 emalangeni wakuthi awuthi ngithengene namfana lo hamba ngetinyawo fuke ujikjele lapha nemasokisi amasokisi angi 25 emalangeni uyathatha emasokisi ujikjela lapha nakulomsebenzi lo singabukeli khashana thina singeMaswati asicaleni noma ngi50 emalangeni noma ngimalini utawenda umehluko bengicela ke netinkampani takithi kwekuthi atijikjele lapha esivivaneni ngicela netihlobo telive laba lesibabita ukuthi ngema development partners babuke ukuthi nalithuba lekuthi bangabambisana nathi ngicela nemasondvo nesive sonke seMaswati ukuthi sikhuthade bantwana ukuthi bawungenele lo msebenzi omkhulu kangaka loqalwe ngeBig Fish babambisene naye Arts and Culture umsakado wakithi wetithombe ngiyathi ukuthi umsakado wakithi weliphimbo nawo utawungena ekhathi bingo basavela aqalile angathi noma ikhona yini iTimes of Eswatini sithathe bo positive news bo banibani onke lamaphepha kithi la ngabe akhona kufinyelela kulamanye amaswati ukuthi asikufateni sikucithe ngiyathi ke liphimbo lakithi laseSwatini vele kulamalanga lijabule kakhulu ukuthi selihlanganisa iminyaka lengaka liyaphuma liyangena alifike lifake lelivangeli nanabo mabona kuthi nanguya malume lapha umwelasi umhlophe nani ifateni kuthi cithe saka nithi manikhuluma mbongeni manikhuluma ningabashiyi lamaswati lakhubatekile nemkhuba kuwashiya wafakeni lamaswati lakhubatekile
nisho nalamaswati manifana noma ngaba ukalitfoli lithuba lekuya esikoleni buka nangimakhabane kusasa ukumakhabane wethu musa kuthi bukela phasi noma utive ungazuthi wena awusiye ingcenye yalesive. Ngiphinze ke ngithandaze ukuthi sicele batali nalabo labasibukele bantwana bantwana laba lesathi sibabita ukuthi ngama OVC bantwana labete batali bantwana labaphila kamadima ngekuthi kude indlela yokuphila kuthi nabo abangenele lo buthano losokuqalwe nguBig Fish. Ngalamagama ngicela kwekusho kwekuthi sikhona emva kwakho Big Fish, sikhona emva kwakho Arts and Culture, sikhona emva kwakho Eswatini TV, sikhona emva kwenu bantu abami ngoba ngini leni khokha nibonyosa mathathela niyathi hambisa tindzaba ngendlela lenikhuluma ngayo nalapha ngicela nje kunivumisa nizithile nikhuluma kahle nemaswati siyaniva makhabani lo msebenzi mkhulu kakhulu lo singawuthatheli phasi bese ubone emaveni sihawukele kepha wathi wena ngiliswati ngifuna ukuthatha ke manje lokhu lebengikwenda kulamanye imave ngibuye ekhaya ngitokwenda sigijima nawe ke singihulumende wembube sithi nomsebenzi ungasalele emuva sibonge na minister indvuna yayo youth kuthi ithumele itokhona ukuthi nayo isho ukuthi iyatimbazakanya nalomsebenzi nginibonge nonke nje bantu abami kuba khona kwenu la nito phakamisa lo msebenzi nisisite uphakame lo msebenzi ugijime sitathuma siubuka sonke sihlekelele nyalo sinayo nanaya iphalazo ezulwini iphalazo ngiyacabanga ukuthi ukuthathuma bese sihamba siyakhona siyababona akusikuhle lapha akusimnanzi ungathi angathi ukuphi so ubukela lapha phasi sekumnanzi kunje silalela emaphimbe bantu bethu umfana enkosi lapha sakada ku TV emaswati la ngafika ephalazo abone liphimbo hawu liyakhuluma litshele emaswati usikwentekani lapha baqhamuka bobhingo babhala ukuthi bekwentekani sibambane bantu abami sibe kanje uma sente kanje kubethe competition kuletindlu tethu tekusakada kuletindlu tethu lapho sibhala khona kepha sibhale sizame ukukhulisa emaswati ngalamagama so uphakeme lo msebenzi Big Fish uNkulunkulu akabe nathi asibusise sonke abusise inkosi yethu umswati wesithathu nemaswati onke jikelele bantu abethu labadzinga imisebenzi emaswati ladzinga imisebenzi emaswati lahlukubetekile lokhu utakuphindze kuku-address kukukhulumise letindzaba tekuhlukubeteka ngoba labantwana uma sebalapha etulu sekude kukhathateka emoyeni bese kuthi kwenta abantu bayashayana bayalwa ngenzabe ukuthi kunekukhathateka lokuthide emhlabeni ngiyabonga